Chukuru cha mwingi ni kuoneka kwithirwa na kagita ga komo gwitithia na mbere mathomo ja junior secondary bobo nibuo kuje bwa mukaririgite wa ARIMU anene Gembe North niwe Ezra Kimathi uria ugutariria chukuru nyingi cha mwingi chiri na thina ya ARIMU bakung'ana na thirikari ni batere kugitana mpwe kujuria wira ni buria bekire bwa kuandika ARIMU na kubatuma chukuru iji. Marion Karugi na ripoti iji. Orira mutaratara yo mweru yo kithomo kia CBC kiri arito ba junior secondary yo itete na mbere wina waluluku kiri uniform mauku ya meru na ARIMU kuongelwa kithomo neki riu Ezra Kimathi mukarite wa kiama kia ARIMU arungamiri ba skuru cia primary Gembe North Kepsha ariwa mwanka thai maskuru ya mangine ya mukirite ana urakubatire kinya kithira kwina wira ne butikinyanirite bwa thirikari kureta mauku maskuru akiwa kwina wirigiro thirikari kuingia obatubu nikenda arito baomba kuthoma boya kithomo kia CBC turnout ni thiruteri fair kuringana na abari ngwete in most schools aritwa iberetie kuia amona kwithirwa kwina mantu ya maingi yaterekanitwo boya kwina uncertainties kuhusiana na ura ana babati kuchoka muno kiri aciari nontu bamo bategumya still uniform color of the uniform mauku yateromba okinya sofa kinya kithe thirikari ni awite by 17th mauku ya textbooks ya irasi biu ya kethwa erukinya kwa no twirigirite ya kinya thirikari ne bwithirio ntubu boya bara post bara na intention in fact ya ku post iba promise re bara ba post 30,000 teachers na baba ngiba train to that effect nikenda bakomba kwando junior secondary school to capture itokuwa that number is too small ARIMU bateana baku implement that curriculum. Ezra na kuromba aciari wikira muno kithomo kinya kithira kina mitaratara mieru bakariana na micie ni babacoke skuru no tubaricoka skuru ira bathomaira wenda kwira aciari rira mantu ya kwambiriria ya mayaru ya teaci iria cietawa teething problems kwi mantu yethwa yaterekanibu boya nayo kinya kethwa yaterekanibu boya ni yeta na mbere ya kibuya urantuku yo ita so itugwira aciari kwateka kuri aritwa batomba kuita chukuru no ntuiba komye chukuru iliko babatio ita twerirwe junior secondary schools will be domiciled in their former schools chukuru irasi bibia grade 7 bibati kwithirwa biri chukuru ira ana bathoma ira na kukethirwa kwina change kana mabadiliko ingwetikia kukulukira ki sub county directors niberi so itugwirigira by today chukuru imbingi anaba grade 7 bethirwe baruchoka chukuru muthia kuria thirikari kuingia wira ne bokinyithia ARIMU maskuru na mauku ya kuthoma kurio nikenda bambiria mathomo ya kurio na thirikari ni yukietaliera kuongela kuritana ARIMU bangi kithomo kike CBC so thirikari itumiromba muno bakikishe rutere nerwa ku post ARIMU bakuritana ana iba posto in time na availability ya textbooks neo kinyao ni concern nonto bibio byili bikare akubwithwa kaitene kala kagirite then tukendelea kusererethia kick off ya grade 7 learning so itukuromba kinya bata yari batrini ba postwe meanwhile thirikari ikiuka cietaria ndio trini kinya bangi babaingi no ba posti maskuru. Nkiripotera Weru TV kumembe mbita wa Marion Karugi wa Kenywa.